Mana nama pulauan TV itu sudah gampang. Buna jiraul kayak sebuah baca ale, wadah cukup bisa nggak kicu, bisa na jijik ya. Itu bukuran ini bisa food aja, kice, thara lama kice pada ase. Amma bahkan akan itu makanya. Jara sahiban buna wajib saya lekan alali. Kalau bisa sana kita di mana ya waktu lama. Imam Nero amma bati mazia durata ero amma bandi ro bukhana ero tarati haron hitu di mati sambodan bare ga amma chero senbehu bishan kana amma jara khana ilale jelo khursi to ikata amma alis isana rachis etin kiche Hokuna kana gole fulakiya bishan kana bare bishan kana ubus afan lu bade jus ifti udah ada ganna ke wari gum jalan dabe jara do isin bishan dise tahu mane udah temuan ibeden aman hero dradi ada sus akama ya ada bahasa imbe wante bishan ko ni kalbi tinan aman nama madad ubat hore bishan kan waya fi madad namanya haro kasingare achi kae gana bishan toju dal kabe anga saniti mombe torban to wani nya wana ko jabale dugum dabe akasiti wani adda hana mudate yojirat imala amma ga handura biyasan deme kaisati gudura kharasin tenga ega biya labu sene boda bishan sani achi boda ganama achi nyata nyanne namne suni namwa muslimat ko naga buna magala ke kate gale akasitti mana sabulle ganama nyanne ay masibara te jati fune odo nanu majlisa gahim safara julen jam adrasa ko to kala fune kola chufu julen tu bi ganda kayaknya turte yo mobile ta itu arge amma sing gamade haga badumale bishan kan akami tahara masya tu rata de ya durati rabare iro durati mudate hayi aga isati ni mele aga obal bakasan de ti bishan kan aga tin ko ru jaati leke amma ugane ko ikurami ala tore ko ni tofta ga ba bishan kana alkan disti bulani ti bishan haro khada fisani bulchani ganama kana mukha ubanda fiqan tam fiqan mukha ubarati dewa biye jala gatesi mukha ubara haja asani bishan kana irawra badani wala kan disti kana hurufata wana dibu akasi tofta kana bayda mudde kabne asitti amma jole odo jo alma cingehin ogon dufe majlisa kana dufe argu shi adam jani shi adam sari jani shi khasane ega amma kajut rabbi umrale rasul jira je te mama jole da shi adam sari ko bas majlisa qaba darasuni chafe tana rafa ati fi chacha kana kaysa fa je hakka amma khaynya unis warri duran karabali milan ufe lawatana beku isa cukup waktu algani akasitti mati jirani majlis ni oh wala hitung gamade aciti nama kubar gan ada bahasa takka kare bod amma lafadila kana debe sahiba to qur'an agami akacara sila onu kone santi aga usai namni na uri chinage sesun khara biyasa ibu bahara baliti duba mati wata ti apa sade an wa hundara ti mo ro sade ti ajun le dawante fi sawa sade ti pute indebe khabana chinage sesun wan debe amma namni kasiti na to injuru amma ni sahiba da cin baba jalo ko khawji garan jira isa sayon de ke bide
saayiban dhagee waan jedhu dhagaame Akhara ganda iddoo deemuudha akkasittiin dhaqee fidee saayiba san Amir koitan meetan yaasai argatani. dhaqee fidee Jani saayiba samta. isa san Naasir jedhanii Naasir Muhammad jedhama achi hoggaa turru waan isa gudatee bishaan san dhugee bishaan haroodhaaf hundi qabu waan ta'eef jecha bishaan kun ammoo hoggaa ittiin baasisa akka hoggaa inni lafaati lama tandiiraan ganta kaka'ee bishaan kanarraa baay'inaan namni kun biyya barsiiftuu jedhee jira hoggaa biyya takka biyya takka dheeyqee sababa moonni nama ta'u bishaan qulqullina qabaachuun kun fayyummaaf ga'a saayisii osoo hin ta'iin kun akkuma shari'aa Umar Islam yeroo dura Madiinaa galu san bishaan jijjiirama qabaachuun sun dhibdee musee isaan isaa dhiyeessanii kanaaf isa san garaan dhukkubee nuti gaa amma ijoollee haa taanu malee nama duruu beeknu waan ta'eef caafunarra dhukkubee garaa kanas ni gurnee Ifumaa furguddamoo nama dheenee galee itti kadhadhee wanti qaaliyaa sunis haa galatoomaa gargaaranii nama wanti qaaliyaa sanii ibsee kana dhukkubee jennaan amma isa kana amma fuudhee lammaffaa galchee qaraatti deemee masachitti barri kun amma bara 1995 amma wata kana achi bahee nagaan karaa baane egaa achi karaa turre booda amma achitti kitaaba kan baraate. Achitti kitaabni musalaarraa waan akka beekuunaa kana ijoollee qabiila irratti faali mutaalla ammoo gama hadiisatti riyaada fi tajriida qaraa yeroo sanitti kanan qaraa ammoo gaa mutaalliin kabiirri mutaalli jetti suni maddumatti qaramni ilaallata qaayidaa bakka miili isaanatti miidha san akkasitti achi turre ammoo abdiin kiyyaanii mallee yeroo sanitti fedhiin Sheezabuu rabbii dhaabaasuudha. Ibdu boodoo eegu jira. Amma yeroo kana birraan dhufee birraachuma dabarsinee oomishachuma dabarsinee karaa carcar kana amma dhufee laalu ganda laalu dhufee carcar kana qacarraadhaa adeerantu jira. Karuma waachuu amma Sheezabuu kanaafuu adeerantu jira. Adeeran kana an oduu beekamanii duraan ganda isaanii dhufne amma jidduu kana odeeffadheetiin ganda isaanii san dhaqee sirriitti ganda keenya wajjin wal jaalatanis wal beekan waan ta'eef amma isaan na simatanii adeerri kun galiin Sheezabuu hojii dhamee amma jidduu kana Ramadaani dhufee Ramadaana kanaaf karaa gaddaa dhufee Ramadaana waan soomannee jennu Sheezabuu bahee jechuudha geenye. Ka waan fatii makkaataa haalitti gammanne amma lagutti deebi'eeti meeshaa kiyya fudhadhee amma gaa fe'annaatii gara sheekatti deebi'ee gara waachuu as deebi'ee sheeka kana gizee badii ta'e amma shee Adam Saanii sun anuu akkan darasaa isaa ta'e hin beeku. Darasaa fi sheekutti walquban qabdu. Numa qaraata malee sheenis suma qaraayisa malee eessaa dhuftee eenyu maqaa fiyyees nan beeku anis ga'aan isa hin beeka. Agan amma tokko isa wanti taa'u fiyyeessa nama hin quuqamisi beeku. Kun yooma halkaan ilmiidhaa qabdu gaa tokko ikhlaasa qabaachuu isii ta'uu akkanaati. Akkasitti amma imala kiyya ilmiidhaa gamana gara Sheezabuu gara Ramadaanarraa baanu bahuu dhageenyan kitaaba kiyya fudhadhee gara waachuu dhufee amma mucaan kun amma kan hin galche kun qalbiidhaan osoo na jala dhufee jechuu hawwii qaba. Haa ta'u malee inni yookaan dhukkubee dhibbee sanirraa naannoo gandatti fayyadu carraan inni qabu irratti tun fagoo waan ta'e achumaan ijoolleen Suudii jettee fuutee gara Suudiitti turte achi adda baanee jalaa fagaatee ammoo sheenii bara amma bara 1996 amma gaafa sheenii bahu kuni akkasitti amma gaa sheekarratti qaraaquudhaaf qophooynee gammachuudhaaf darasoonni sheekaa
nama kuma lama olitti ilmaamamu bara kuma lamaa fi bara kuusaa sagaltamii afur keessa bittinaa eega callee jetteetti kun sumaalee galee kun faca'ee bubuutu naa dhiyaaftee gaama dhageessee sheeka kana warri qalbii hordofu jiru warri mana hidhaa kanatti duraan deddeebi'ee to'ataadhaa jiru ammallee rabbitti haa tolchuu shee jamaalee kana kaadhaa warri jam'aa duraa seerraa hafan kanaafuu achitti isaan dhaqqabne bara kana amma bara kudha sagaltamii jahaa kana masjida guddaa sheeyni silaatti qaraasisu ammaa kana dhoorgan sheeyni ugura cimaa irra jira to ammas eeggannaadha fi to'annoo hedduu jala godhanii hatta warreen masilaa tawhiidaa kanatti waachuu keessa jiru itti famalanii sheeka kana gargaaru irratti sodaamtu jira waan ta'eef masjida kanatti qaraasisuu organ sheeka. Erguma soroochi jedhanii duraan nuti qaraayisaadha turan ogaa inni dhaadha bahu qoree masjida asitti yoo qaraayisan nuti sadii jedhee sheeka fuula kennuufii dinnaa sheekni duraanuu soroo sannaa magaalada tokko wanta soroo jedhamu kana du'achi qubatee qaraayisaadha ture waan ta'eef abbaan araddaadhaa kanaannoo soroo sun sheeka jalqabu waan beeku araddaa shanii jamtisiisi akkasitti abbaan araddaa sun Mahmud Jama nama gabaabaa tokko namni sun nama seenan nama rahmatan gootummaatti qabdu namni siyaasaa yeroo sanitti abbootiin araddaadhaa akka magaalaa hundi sodaatte inni araddaa biyya keessatti naa itti gaafatama jee itti gaafatama fudhatee araddaa isaa bakka dulcheenitti qaraayisu kana masjida xiqqaa tokko turee masjida sanitti qaraayisu ishee jalqabe. Sorootti addeebi'anii nuti amma qaraatii jalqabne qaraatii darasarraayis sheekarraayis waltumee qaraatii sheekaa waan namatti tolu keessaa qaraatii bakka biroonni adda godhu haasa'uudhaan wanni kabiira irraa muxollatutti si haajamsiisu hedduutti majlisa duratti qaraatii ari'uudha guyyisuudha. Ibaarotana qabachuu fuusii mubtadii hadiisa tokko keessaa ibaaraa takka lama nama haala waa barreessuu qabata. Odoo itti himatan guutaa hadiisa afurfaa sadiifaa qaraanii. Akka ammaa kana wanni waraabanii hin jirtu. Dirqama kabiira kana jala deddeebitee afaan namaa kana eeguu qabda. Kabiira sadii afurii isaa adeemsisa. Gooma sheeka irraa qaraate kana gochuudhaaf ibaaraa ta'a. Ta sheeka maddi gisee dhufnu amma addanutti ilmaatu gabbaanee shifeera irraa qabatu irraa nu duroomse qaraatee sheekaa ture. Maali achuma sirraa fixa. Ibaaraa yeroo sadii akkuma rasuulillee salaatu salaam dubbii takka yoo isarraa hin hubatamin yeroo sadii irra deebi'ama rasuulillee salaam irra deebi'a akkuma jedhamu sadi irra deddeebi'a sheeyni irra deddeebi'a ahkaama hedduu ati itti gahuudhaaf cinqabtu danfidee haasa'a. Wanni adda ta'e ammasii qaraasisuuf fedhii qabaachuu isaati fi isheen yeroo duraa qubsii jira numaddi gaggoo amma magaalaa irraa as baasanii numaddi lama ta'a taphachuu isaati. Yeroo garii shifeera kanatti chuu taanee faas qaba shifeerri baaragee faa kitaaba darba. Daldala isheen yeroo saditti jalaa siidhee tetteenya. Obboonni asii gajjee ijoollee tun baay'ee olii isheen immoo taphaa. Akkasitti oggaa sheeka kana bashaasha kana garuu akka amma dhalatee reefuu amma dhalatee taanee garbitti umraa ta'e kana dagannee yaa rabbi sheekuma kana osoo himatoota kana irraa waliin hin gahanne rabbi ajjeesinii rabbi kadhatu dabalee teessan jechuun bulullee akka nama haamee jedhu bulullee tokkotti jechuun keenya dhiifne akkasitti akkaataa isheen itti qaraasisuu fi maashaallah sagaleen isaatis bakka fuula caalti nutti tolee. Akka ammaa kanaa miti isheen as taa'ee hubbanni qaraasisu bakka amma inni wasiin keessa inni qaraasisu kana gaafa dura ala ta'ee irraa qabanna ibaaraa makarafoon nuti jiraanne jechuudha. Dhiheenyuma kana makarafoon amma sheekaa godhuuni abaratuma ta'ee qaraana sagalee isaa dhaggeeffannaa hedduu isheen ija hawriidha. Kasee hammallee haasofni isaati. Amma baharatti nama kufee taa'anii gammachuudha. Waan hunda irraafanne iddoo irraafachise qaraatuutu hin jaalala jechuudha. Maabbaan isii dhaloomu qabde. Qaraatiin akkasitti hamilee miira guutuudhaan gammachuun jalqabe kan oggaa nuti baatee sadii qaraatu
مسجد هو مسجد إكشارة أوروبان جاربه جبابة لا دم فشيء كان رابو مسجد دم فجأة كان هذا رابو خبي إسكار بام ده تا خاطر بقى أوروبا ده شيء واحد إسكار بام ده وبين خاطر دي بدوبا سجد بسده أوروبا كان كذي عادي ما أكاسيتي داتكو أنا اللي بدي شيء جمالي فان بيسألني أكان عجنان كشيخ خالد يقول فاني وقال لا قبلنا بفتكر راسك تاينا حقهم نقوم خنا يعني ما راسنا دافهم نلأمن مو برد بقيتك راس جيجي شيء جمالي جاي بيجي نتيمه شيء لا كان نجيجي كنت قرانو نياتي نتيجة مسجد وما كتب لسمان جتوسان وقال إنه خيسة تاني ويا جماعة بارك خلاص نتيجة ديسا إدريس تكو خاما مؤذنة تلفون خوريت إذا أقرأان تي كلان كلها خلاص نتيجة لنجو براندا سنتيجة مكان جاي إنه إذا كان ماما مكان راجو وأنا حركني راجو ديكمان دنا مدري ولا يجي إسمع خانا عمان وجي سامبيو يروس هدي سمودا قاعد دول برون كينيا يا أبو كيانو تيجي نيجانتي يعني مو إني إسلامي إسلامي تو أنسى كقول إباو بنو هالو يرو ما بولي وقرا ده جالس أوان تيجي أكاسيتي أراتي هبام تي أما باقي سرير تنا كرانو ورقان أمس شيخة تبرويته إن كراسين كجتو شيخة برويته شيني كراسو تنا واحد دوف نور إيسه شلون ولا راشة كي نقول متنمو قالوا سكانة الديبو يسات وما توقفت هنگا إسان بني كتابنا تلو أفضل تلون كراسي جيه وقول متنمو كراسي سا أكسيتي شيني متنمو كراسي سو ياتوكو مسجد سو مهكتي دبرتودا شرع علتي وترى إيه बात बोला मान तरह से मस्जिद जला खाना रहा इन्ना दुमिन नवा दगले वाले ओरमा राबुने भी नहीं अगर ऐसा नहीं होता वो तो जारा उधर चिबारे मस्जिद सुनु मुंबासु नीति का बा akasitti naan waraqaan kun giseetti dhuftu isheen waraanni dhufee nama san amma ani galamsa irraa dhufee sheekharratti qaayoo barbaade na isheen waraqaa isaan harkaa fuudhe miina qaraa isheen akka nuti dhageenya barbaade miira nama jammaa kun akka cabee jeeti akkasitti waan bu'uun qabu garuu waraqaan tarkaanfii haga jettutti gurritti kenname waan ta'eef uturraa guututti waraqaan sun irratti dubbifamne wanni irraa beeknu garuu isheen hongosuma qabisa qabu tokko kaatee ka'ee karaa ciroo kute amma isheen eebbaa ciroo dhufu kanuma fuuni jijjiiramee dhufe dubbiin edaa hanga asii irraa qabee oromeetti cufamee jira waajirri hundi ka'ee warra cirooti ciroo dhinaan furmaanni maaltu jira akkasitti amma yeroo lammaffaatiif masjidii sheekaa faca'ee yeroo duraa isheen hidhaa seenuu san caalaa wanni majlisa sheekaa miidhata lammaffaadha gaafa san isheen hidhamee qaama hidhamee nagaan ta'a amma hidhaa fi hidhaan jiru nam tokko yoo hodhanii hojii gabaree ta'e lafan qotii jedhanii gurarra ka'an daldalaa yoo ta'e suurri isaa hojjifamte namni hojii hobba hojii dhabee manatti ol deebi'ee hammoo namni inni qaraasisu kun namni kudhan namni beeka inni manatti maddi hedduu dhiibbaa taatee nutti illee dhiibbaa sammuu taatee yaa bijenne yeroo tana fuudhanii hidhaan geessine akkuma inni qaraasine gurguranii manumatti hidhuma manaa ta'e hidhaa manaa hidhanii hojii bakka waan qaraasine godhanii achi isheen mugudii jammaree amma mugudii jammaree amma jala saangaa irraa yaate hagi tokko irraa sabbarreetuma teenye sheekh kana isa jibee nanu isa kakki qamaa jeni yoolleen warra jajjabaadha majlisa keessa jira yeroo sanitti ishee jamaalee amma cawwaa qabatee kana faadha saafi saafi isaanii jechuudha namoonni namni kun yeroo akka ammaa kanatti miti nuuruma kanaa namni egaa akkatti gurri kanaarra jiru bakka argatee deemu jiru gaafa qarshii kudhan nama jajjabaa nurraa kennuu danda'a qarshii 70 walitti qabnee akka arra duuba 70 osoo hin taane
وان دو تكتل عليه شيخ فاتي خير نقابلنا أرشي ترباتما يروز نتيجو شيء واحد تو هيس دبر أصلا هيس أراني تيجس بتوان دين इसी तरह ले इतनी कोई अक्कसित्ती बारे में पुलिस गाड़ी में आमता खाना उसको किसी जन्म कराती मुझे शेर बाती है दूर दूर आमा terasa tuh kalau mati kalau terlalu puran agak tapi kalau cu masih tak beribu tadi citra itu kalau lo di sini barang dah tu yang ketua ada ni baru lah tapi kalau cu amuka kan agak nutis akka orang itu kalau nurul bicara itu tak kerjaan kata tadi saya keberaya ya tuh tadi yani hafalnya kalau tiap bulan dia soban bulan kerja hari kara ganda ufne baru muka amas jalan ganda kan dia hote ya kara tanah rawa masyarakat nadi ne syekh atau nam tu kuruti ne syekh Sofia di atau baru ini isyarat tauhid mau nanti syekh bilang ini wanti ini tu suruh mati Sofia lah baru tidak ada tiga kalau syekh bilang dia macam apa aci kane kharaja bukan nam tu kalau khara kalau di majlis cerita lagi aci video maka di jiran itu karena mata kawan tu begini yo namo acura di betani mo nado ari awante shayni sunu ayari ganda santu inu ari area jadi mari fi okan umbaso ante ganda su video muti fere warwa tuhan karena di aci nuti amma yeru anda basu male akadana no ganda tigale muji ganda ini kaysa kunne karatin tuni kara ikira karatin kan tintare male karatin ini to tedi عمل لي جرام رني إذا شيخ أنا نمني خصص ذكاء نمني سووا الخصص إيه مان يرو سنتي أنتي جول لا جول مبلي تقرأ تطهي فارا إيه يوري إذا خصص جن اللي هو بيقول عنه ورما مجلس الأعلى ورا كلام سوكنا يسوع يوم تبى ورا كلام سوكنا ورا مجلس سهيل إسي سوى إسالما حمل لي جلالة فين خشين أكان سر أجهاد ورس ورما كلام سوكنا ورما بلتي مكاي ساني شيء من دفاع يوري أنغاري لا أكاسيتي جل مجرد أبتي ودي نتيمو خارا كنا بنيوان تيه شيخ كنا متى بتاعك وينه أسيس هذا بعدي سديه توري ويا توم على شيخ ناصر جاني دراسة شيخ أحمد ناصر شيخ أحمد ناصر نانو كارا جوانا أجمرتي سرق عليه جلاتهم بشنو كنا مو فتينا ما دي توحيد لا هذا هو برو نانو ثنا شيخ إساتو تلاقة موانته واني أدتي برودن دونجو مو دراسة توحيد على بيها ini kah Aisyah ini kepada Sofia kah Aisyah si beka nu beka mau konti wansan pene akasiti bagi sedikit tu le aja atau rumah le buya cuma itu aja lah ini aja tahun kayaknya hordo fujira wajib kan Tuhan demu buya sih ini Rabbi gak isi pun agak saja enggak semua aja buat Rabu Rabbi asiti mau jual le Rabu kita kasih dapat Sofia asiti beka kan itu jual ber جولون كوني أكا أما كانت أحباش الفتاة جبل سهما جدو سفيات في جدو ورا السنة والجماعة ورا توحيد على جدو سمي تريبوني جولون تل أما الدون جالتي وياتو قوانا ما جايبو خالي بكا تحليلا أنا كني سشيني هوني بكا نمد قرانا قراني وباجي لأنه أما ani kara ini akam kana kubacu ba nama tu Quran karang itu kana daging jira cara tu buat ini deke ba amo kayu bakasai biru kasiti ini nyata fidenya kaya yang mukadamani Quran tu ada ni Quran tu ada ni mukadamani Quran tu tidak ada sini ni ye mukadamani nah amuan hundaran ajaib walaupun sekarang dia tahu batu, sosok itu tidak faham tiga itu,
جوز نتيرة أجزاء قرآن كان نتيرة لي وقرآن كان قرآن قرآن كان عندنا ديتي أجون كبا هذا تو kalau jalan ini tu kira gerumnya ini ada ini lo sempat karena dirka majara karena aja anis dua tiap fung kau buat junin mira junin karau tu kira kau waraka sadi mukana karau jadi kita orang kaya tahun tiba kata ajaib nanti anis ayu tinjira jadi pun akan kita dulu kita jual ni pun nanti gak kita amma ndura te ligi bambar ya kada te namanya tadi ag masani dem tahun tadi ya kamu kok dulu kan itu dan dia cuma rati ini kau nawati jadi penguranan dagangan gitu oh tu juga kan harga yang ada tu jiran orang ni kami telah hafid nadro kita ni wajib muka kita te amma orang juga orang kan kau waktu orang orang tu sudah habis aja amma gajar nanti awati debe kalau jima kawan ni pun zaman ni hajar lebih baik gape udah cek anak macam orang awak je pun nak dibeli, orang aku nak dibeli. Agar aku pun tak tahu tete orang ada disipin deh. Mungkin saya garui. Isan nanti aku jadi neda yang orang nak cakap. Thai, ambil kurus orang ada jabat awak tu, sudah ada di sini. Baru pun jatuh babat. Sekolah orang aku menurut fit ini je. Nanti apa boleh? Akan menurut fit ini je nak saya lalu je. Cina, artinya mana arti orang itu poni dah, wali poni dah. Artinya mana arti ubah sama karena rakyat itu wali kau arti seorang kata pembenturan je. Ubah sama karena itu orang seorang kata pembenturan je. Orang kasih karam mereka, orang yang kemarin yang itu pun tidak ada mereka, wali orang garan je. Macam mana bisa lagu nanti karamu. Tapi macam mana betul kami itu betul lebih jadi apa? Ajaib berarti amma hakikati wannan sirri kan tayin dole amma na gaji da aman sisi bo ba gashin sirri miki na ba gashin dira yero sai akare jum ba sirri kan tayin garu tire din to aci dole tun wani sai shekha dai na shekha ko raka hawa so ne to sai ta Allah wuci yolo bata wuci aci shay ne amma da jitu hidara bahe amma tara lama fara baka Quran kana dai na jadi shay kunna ya me dai na ta madura sunnati arati wati indai na habera kola fu shay ni araw ni habe ni fa Allah ne jira shay sun toida hata garu yo baka kasir rabe inis hawa soji wala wati he dil amerika ondra acce ko khay bisa ke ido kabadi ammu ka jamai sati baka san no ke le gurmo gada o baka sitti ane rahabu are cuci kan lagi, ane mau rahabu paratin dapat tukade, karena tadi itu dia murah dia, amma sini, dulu nanti sini karena sebelum jalan je, umar punggung je, ganama amma, macam tu jawab paper dia terlegi, syekha, kalau tu mereka ketika kalau dia manje ni kata sini bazaar dulu akhir, tapi dunia tu nak ni ane ketika ada dia manje ni. تخليزا إن دعاء سورة ولدفه لكن ديني ناجي أقول تومني أكسيتي إنسان اللي نلو أقول أخوة يو على الليل يولين نجلا ديما من يولين سدي مكان ديما يولين تريد اللي بعد يا بعد سدي بالرادة ما يزين سومني بهذه خارج الدعزية مو قامت برنا كنا بعدي سدي أنت رواج مثل بهذا بانه يوم يوم يتولي يولين Karena itu buku kalau dia cibatin itu ada satu tiga jalan teh. Akasiti orang ciri di musuhan. Berarti sedang saya kan itu tentang kita memang tak ada. Kita ni karane berarti sedih tiga malam tu kan ama gitu. Jadi itu karane. Jadi itu karane akatan karane bisa nama. Amal tu kau akati sih kan bila akati sih kan tidak itu umum nama apa sesuatu. Baru ni. Isarra fahamun ni jabata aka kitabu tu kumankan akan arabar raban kayaknya bukan tafsir satu tajwid aku ni bisa telah kisah pada kami daftar syekh tu pun faham tu agama itu tu yo ini begitu aka siti acid dabar sini anis qalbi dan syekh kanan ya acid jirawan te gatai kalau udah fi wanti sirti fahamun dan dini
akkasittiin tajaajila san qara'ee achi booda immoo amma karaa gandaalii jedha as deebi'ee soban asii sobannee jennu